Товарищ главный судья, товарищ представители организационной комиссии, частных собраний выставлен, судья Штамянин. Тыл дәрежелер Сахада спорт ассоциация президенті Александр Николаевич Кирмен. Бүгін бізге Сахада спорт ассоциация атаған ютугар республика көрәктәйетін ұйсақ. Бұл көрәктәй бұйыл бастакатыр бір улақан ұратыла. Тоға жетәққа команданнан көрәктәй болар. Еккенен бұл команда членлері қаз бейді кейі бәді самый хөбілік көріңер. Күттіяқтан, онтуата мен улақан үріністат көрдірірге бір сол болу дейханыбын. Екі сұратынан болар бұл бейге көрәктәй бет, бейге үтіктір, ұбастыр кейбет Прокопий Габовсов бұл күнлерге бір онтағын солар, оның бейге болақын көрәктәйіне келі бұл юбилейға анет бұтын бағарабыз, мен анет бар бұл сақады спортат келияқа бір ұлақан пәліға болар дейханымын Прокопийска. Прокопий Прокопьевич әтбәк сақа национальный көріңнер мағыстаттарын етін тағыр бұта. Оны тағынан әтбәк ұйтчаққа саға үлейі беймізгер әтбәк кейіне физкультура учетон специальнайғар өрәп біті. Ол жон бары ұлыстарынан тарғаған жоны әттен бұл физкультураға спортқа тардан. Мен ғанек бар бұғанна қазбейті күттачы опосредованна химбир Прокопий Прокопьевич елетін чере тасты күтіп мен санайбын. Онна бұл саңа схема, бұл Николай Клопков, онна Иннокентий Григорьев, бір кендер саңаны келдерилерге, онна бұл сақа национальный сыныларын, олыс таптыларын өсі бейді керәдір. Оның мен бүгінгі күләптейге әйге қаз бейдеген там өйсі спортивный результаттарын көтерілді бүйір бағарауын. Онна бири оһуга белекепин барабын манна беге атыпыт ветеранна тупарлар. Ол курдук Владимир Алексеев кыттар, Василий Николаев республика рекордсмені бәйтінен кыттар. Onun bu беге күрәктәйбеттің ағынан боларга өсі бір сүпсал болар болу. Анық тұранны беге атақпутанюта ғылата участник күнін әтбейірге беге олыс бағарабыт, онна бір пусть победит сильнейший. Бары болар. Тыл бәрімдер күрәктәйі главный судья тегер Оклопков Николай Николаевич. Бүгінгі күрәктәйге барыта республикаға сұныстырыттан сәтті оң алттан спортсмен күттәгәнді. Ол әгедер сәтті толыран команда онына бір толырта олап инағат команда күттін олаттыран. Оғыр істерек бағылар сақайын арыны күрәктәй бір Александр Николаевич әктіден күрдік. Үрдірді лен болуға бегі күрәктәй бітігер ұрықығыларда республика атырбыт сұрағырбыт, республика чемпионыра, рекордсменра, күшті спорт мастырдыра, спорт ветераныра, бүгін команда тұрған әрендірі күтті көй күрсіқтіра, үлес бүттігістіра. Сәкінде спортсмендермен еқі үгірен тағар тәркебінірі, бегі юбилия бет бұрқой бұрғыз көтосып, тұғынан келі кемсе кейнағын, қансан қалнағын, қанды өрәметін, тұғы күмметін, тұғыререрден, тұғынан жүректілерін күртіге еті білді ертін бағарауын. Прокопий Готовцев родился 8 марта 1947 года в селе Бельца в Солданском Улусе. Так, свою трудовую деятельность он начал, когда ему было 20 лет. В 1967 году он работал учителем Селектянской 8-летней школы. Так, в 1969 году он поступил в Грузинский институт физической культуры и спорта. Так, окончив Грузинский институт физической культуры и спорта, так, в 1973 году начал работать педагогом, методистом, тренером Якутского педагогического училища номер 1. Так, начиная с 1987 года по 90 года
Он работал начальником отдела Союзного добровольного физкультурно-спортивного общества профсоюзов Республики. 91 год он руководил физическое воспитание ГУПТУ-16. 90 по делам молодежи, туризма, физической культуры и спорта. Прокофьев готовился за период работы в Якутском педагогическом училище. Подготовил 19 мастеров спорта и СССР и России. Вырастил рекордсменов республики. Подготовил смены спринтер Евгений Иванов, прыгун Дмитрий Назаров. Многие чемпионы нашей республики по якутским прыжкам: Андрей Федоров, Владимир Алексеев, Иннокентий Магаров, Гаврил Григорьев. На сегодня некоторые воспитанники Прокофьева сегодня успешно трудятся в различных отраслях. Сегодня руководит депутатом Государственного собрания, городского собрания. Также он является президентом юридической фирмы Аэрспир Интернешнл. И сегодня он является президентом ассоциации САКАДышев. Последовали его примеру. И стали работать в педагогическом училище номер 1. Полет-датирский Валентин Юрьевич Жирков и Прокун Николай Николаевич Поплотков. Спортсменler onda temperatürde yapım varını yakaladıktan, onda benim apıttan, bir юбилярдыкдар, onda яхас спортсменларда, да bir юбилярды пропускать всяка, наградные веге, людей демлетиген нигетне сүрдük ситилери, стал курдук дурuyunu, diye kerkenler yolu sorgulu bakırlar dedi. Onda ilgili спортсмен apıttan kimyakay etiye de, Uroy, 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 Ayhav. Советский спортом мастера, республиканская категория судья Владимир Иванович Алексеев, секретарь Юлия Александрова Лидия Панатьевна. Судья мастера Россия у нас оказывает спортом мастера Владимир Александр Владимирович Силдыров. Первая категория судья Рожков Владимир Алексеевич. Сахарин у нас Россия спортом мастера. А Россия спортом мастера Салманников Анатолий Гаврилевич. Довольно Юркуштуянра Жирков Валентин Жирков Евгений. Довольно гранды сведения Вена Николай Николаевич Поплавков. Берега красивых початах, но директора прокурор Готовцев, Куприянов Максим Михайлович, Ванна Сахарин, Берега Атаваевич Накшатала, Валерий Пантелеевич Путнев. Bilgin bir ayet meydanından küresliğine davranıp, sayı sportsmenler kınan küresliği sağlarına bulaklarıp, bulaklarıp ulaştıra komanda kapitanlara. Так поднятие флага приглашается капитаны команд. Капитан команды, пожалуйста. Дорогой же, будьте доверенны, без личного капитана. Первый? Первый? Вот теперь здесь тоже. Даже пусть скажет, что не могут удар, пока не будут удар. Я буду песневер, я буду традиционер, karena menurut kawan bicara komandan kapitan. Saya komandan saya Juyokta Barat Desa Basuki Menulai Sepuska Komandan. Ikisnya berapa kelas? Guys. Berapa biasanya? Dua bagai.
Arkadan stratejik ürünler Sokolnikov Igor. Tanpa Igor Sokolnikov. Николай Максуев, Волкода, Республика, Федерация, Спиритер Козна, 200 метра bu Igor Sokolnikov'ın Belki kategori söylediler ki onunla bir Республика şampiyonu buluşuyor 200 metreden. Istana Igor Nikandrov beli mana juga sekolah ke Gradir. Sekian teman-teman, benar-benar sudah ke bola di sekolah. Kualitas kerja kita juga satu meter. Satu meter. Simbol kami terawalnya sebelah kita kerja. Restoran Zhukov Alper, ikis popularitas berendenar Sokolnikov Igor. Ikis popularitas restoran Sokolnikov Igor berendenar Maksuyev Nikolai. Meron tapos yan. Kung dito Ano udah jadi? Juga harus kita itu
Tosca kontribusi kontribusi men kita mata dengan berbenah kalian. Готовится чемпионат Валенсии. Время Петр меня давай смотреть на стороне. Петр говорил. Личинен самых подавал подав вон на Жирков опять судебных только говорят. Жирков делает метр, вон сантиметр. Попытка. Восстановить запарный год.
Ковоглы, Рыстанар, Игнатьев Александр, Белетненер, Тарабукин. Сергей Гаврилев, Петр Кемер, Оясуга, Табаня, Сата Республика Демона, Россия, спорту мастера. Секретарь Петра Твердович, Декоратор Куртюбо, Итериане Киротери спорт, ветеранların baraları maceralar Куртюбите, Киротери Куртюбо, Республика Демона, Троегория, Картина Василий Николаев, Керенойда. Бригадир Дорожтага, рекордсмен Республики Парижская Мастамга, мастер спорта Дмитрий Кодырев. После первой попытки с результатом 27-84 Дмитрий Кодырев является лидером прыжкового станка. Прыгает Егор. Попытка. Персонаж.
23 метр 31 сантиметр Николаев Козыревке. Выставляли попытка. Стандарт Жирков Валентин, Валентин Николаев Василий. Стандарт Трофимов Антон, Юрий попыткала Валентин Козырев Дмитрий. Попытка Пурнахта. Jatuh bis meter dia 9 cm berbeda atas pertemuan kis. Dia dan warna bis meter atas juga kurang pengantar. Jatuh bis meter 10 cm. Mulai yang terlihat. Standar kecepatan prediksi Valenciano Nikolaev Gavriil. Istana dengan Aceh Baik Sabda pada Nenar Tarbukit Andri. Kewajiban pertanyaan beliau ini sampai berakhlak turun dan luputkan orang teman teman. Nah, kalau master 21 tata kawasan 30 meter berguna kaya ni ada kisah tapi kemudian
Apakah sebuah penata lama yang buah-buahan luar? Занимаемся. Останавливается Стрижков Дмитрий, Иккис, Беленнер, Давидстов Владимир, сборная. Алексей Беленнер, Горохов Семен, университет команда Султан. Казаков, Совершенственно. Юрий попытка. Астана Собольников не очень своего. Изки попытка терминатора. Двадцать 3 метра 87. Sülpe 3 metre, sülpe 2 santimetre. Istanlar. Sülpeki ağın 2 santimetre. Dari bodoran kontolite. Istanlar Prokopiev Evgeniy, Belenner Alexey Vladimir. Попытка. Istanlar Alexey Vladimir. Sport nasional Indonesia, warna ketiga sport master.
Дорогие судья, товарищи представители Организационного комитета, участники для закрытия построен. Судья Замять. Слово предоставляется главному судье соревнований Николаю Николаевичу Охлопкову. Күнде спортсменнар 3 жастан курс тебит, долгутуга курс тебит демеккенде, билген самай үшгай өрүлө көтүлө церемонияда кыйластыран ағланын сағаланар. 3 жастан күрес бұдылы күрестеген бастығы местіні ұлға Югославия город командада 200 Кайла команданы Белхаджаши кубагынан Сахалый спорт комитет директоры Иннокентий Юрьевич Григорьев. Кайла команда спортсмендар. Дорогие пожалуйста, merhaba komandada 200 metre yöndemde Dördüncü metre konusunda veteranlar komandaları. 5 metre Yabur komandası. 600 metre Beyazıç. Kovalayıcılar, tarayıcılar, gecelerden ödülhanlardan bu hangi köşüden indi, olsa kamarına tübükkediyen veteranlar eder sportsmenler bu bizlerden bölümde arkadaşlarında bu manın kamarını bıraktığı şerbiye akıdan koyduğunu ciddi bağlattı. Bu anda bir torstaki kere o bir üzerinde bir yere canlar kalabalık istedik böyle ataklar yüzde bir navralar yönetiyor. Ondan bu mevzuda atalan bütün kaplaşlar, enerjiler, spesialistler, tereyakçılar, havayakçılar, mesela hanı bara ulayımda bu vakti yeni adı gösteride bunlar bakı sayından eder ülke sıstan öşerilen yere bağlı. Bu anda bu yeteriye vakti bir grup görüşlerden bulun, onun eder gücü kurumda bunu kaptan durumu hemen dolap içinde ulaştığı gören eder gücü tariflerler bu görüşlerden tadbiri gösteren yere bulunduğu bağlamın bir akıl kurumuna gördüm. Onu ulaştılar, adamın yüzünden de ortada topluluğu bulunlarda. Onda bäret boza kötün bakka halkı hayından bäret bitik köy döngülün tutarlar bağlı. Tak. Şimdi ben de onu açıp koyup Mungkin beli böyle kürati teriyakçılara, kıtlıklara, mesela begi ibliyan bütün, ovay bütün, uçta bütün, kaliga bütün, bu diye sahan toplu kelebele tüyünden arzulayı bütün, onda barışayı bağlı bütün kömürler.
Кубкаде. Ол крамбаран Усалдан спорт комитеті аспын әділі келетін не әвішайдағыда ол крамбаран көмбігінен деп яса болған етін тарих. Onun işi böyle Usалдан Büyüstür'den direkt Petrobüs'ünden kaydara köylüye kutupları kürekte yine. Onun anıskı kürekte kalan bu olarak çok kaya bakar bildiler. Çünkü kürekte bir darıya komak soğuk olmuştuk. Күндүз спортсменler, тренердар, радиачылар, кыйлактары, призерлер баргыдан Сахада спорт ассоциациядан жетник истигник гадилибин көңүлләңер себитте. Bu görüşlerden İgaligaş Ekmotoğlu götürüldü olan baran kilidi görüşleri soğun Tuhayanatta olarak olduğundan baran bu görüşlerimiz sana var diyecek beraberlerde Beyaz köpük kurtulmanın çetti olunca ki bu kendine kahandan manı kürokta helikete bu min sana var bir sanarı sevgiler atalan yuta sayıdığın indeki keskirin köptürür kürokta hediyek mağarabın bu hettuğun ki ışıp iddiğikili onundan gelikte atağına ehil manı kürokta olanı menar bu kürokta hediyek hana ışığını havlatı hek beyazı kürtüyü kırlarken Tenge hoş ettiğimleri de bunlar hana var bu kişi şu hana buluyor mu? Onun ehil bu kürokta ne buluyor denirden durumundan İndiki görüntülerge bu yıl ışığı köşü yok bit. Kalendane bulanmak diyene bitti gide. Bir şey çok iyi var. Uluslar rakam finansal bulhanya olarların bileğet. O kötü bu çırpçıgı bulukta görüntüyü köşbide. Bu soplanmak kene eti bulara bulbada dilli bekle durar. O zaman sayınlarlı yurtmağa bular bağlay mançare bir eğer bulukta oyuncuları deniz patak yağlı miyana var. Eşe 2-3 Respublikanskay turnirde buluqtıra. Onun mehana verge sanatın cezbekar etildiğini gördük. Veya derşilliğin oğulurgudu nerçeyik. Уважаемые спортсмены, попрошу Ильин Борис, Сокольников, Николай.